Dí a fachóir de henne fad iniu. Mi a falla fat a lá. Bí tos rona naf sa bhid. Se seo chiad uad ag rona fach. Mín dochas na bí in a racaigh leis an nuach. Agus how héinte se is Jonach as an cuairs to gnéid an na marach. Smí a ha. Fa mé an Parliament ta an Ròid iad cuair scoile. Ach, char mór na tachast. Well, bechár go mi barach go dal marach. Heid policy in uaine rialta sé jespit agus Gàidhlig go mich na party in nucan in a chéile. Stocha cúteach go fashing is deach an Lùchairt to ha fachóir tucalach na Parliament. Ha uach am an policy in Gaelic in Míoltas. Oh, ha blionachin for huid sin neach na Gàidhlig. Ba mi hí ná an oirsin. Jef se torfessir chimine sin it leine. Cha sin treias in scol. Agus ha Gaelic ag bal Parliament to ga. Han system taiach in taintje, agus ma hitja de d'irt levi a aharachig. Hietje dinge tokal fianish. Ach, ma ha ujakke dan ha ge ma eintjenoch. Ha fessum give a kutsin the bay of Parliament id an tug an an rinnion Parliament id fig na duche. Ach give a kutch ile a chien vo leste. Agus a ruchig och rinnion. How gleichharst. Ha leidje sin an de sans gemine taien is karmiche. Agus gefai skiden is a vel barok sloai barok. Rich gachis a Parliament. In wat politics vat de goed heen er wou in de shakimse? Wel, ba gan ujakke man na charo móra. Va uig mama in politics geta, nach ra? Va eisiau gyma yrdoch na biachgan. Agus va ujakke an de politics na rynjar be cúteach. Ca yw, ha mis yn ochus bring di gis val Parliament yn marach y chwtich is singles yn nynyd. Ha mi jan y furious yn la? Siwyd ma ha, mas child de henne fats gan di smynioch ych eich drang sy'n car opro.